Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Ki Paidbah nong song Shnong jong kathan Mawshynrut Civil Subdivision Shen kin sayo no ya kadur ka bathamai jong ka Surok Riangdo-Athiabari ka bansalong ru ka Surok ba nong ston Shillong ha ka ba menta ka jing pentrei ka ni ka Surok da ka company TC Construction kalayat shat. Ya kini ka Surok lamang pisa da ka sarkar jilla hado khandai pu nyoklur tam bala bailing baka North East Road Sector Development Scheme jong ka Ministry of Development of North East Region na ka benta ban Shna pan bhano ya kini ka Surok ka bajrong kumbalai pu kilometer tam kata nado na 0 point Riangdo hado ka Shnong Hahim ka badan ha Athiabari West Khasi Hills District. Kumban supentip hang ni bakane ka Surok Riangdo-Athiabari kadai ka Surok ka bakong santam jong ki Paidbah ka thain Mawshynrut bat ka bapenya so ya ka Shnong Mawshynrut bat ka Shnong Boko jong ka jilla Assam hanrai ka jingsneu shaba palat jong ka Surok kala pen so sat hado kata-kata ya ka yat ka yang jong ki Paidbah bat donru ki kep bawat ki kalirit ne ki thuk arshakaru kimlong shu ban yat lingba ka Surok. But ni nang ni baro ni sino ba kani kacin Shna ni Surok na rap sibo ni namar haki poro mi kwa ba ni sitong ni pangro kacin jara ni ko hospital ma tu ni Surok are menta ka rap sibo ni bat tam aka kit ka ba aka marak ka ni baro ru kani la supply de bas ka ni nang is kam ka jin train ni Surok kani rap ya ni ba sa ang ka ba ek baro kam बसा दिन कोर्ट अदब नथराई मताक दिन गैट बैक बट इन नंग हम यो इन सोन बोगा नहीं सकता ये अभी फुल डेज काम नहीं कर पाया बारिश की वजह से फुल डेज काम नहीं कर पाया हाँ और एक ठो ग्रुप लगाएगा अठियाबाड़ी से उधर से एक ठो ग्रुप लगाएगा इधर से ये ग्रुप जा रहा है बहुत है ड्रेन है और ड्रेन है और कालपट भी है बहुत ऐसा जगह है वो हम लोग को अभी ये नहीं मिला है क्या बोलते हैं एस्टिमेट नहीं मिला उसके बाद में एमएम है 2 कोट 2 बार एमएम 2 बार उसके बाद बीएम है उस बीएम के बाद बीसी है जो आपका शिलंग वाला रास्ता है ना सेम वैसा होगा बीसी मतलब फिनिशिंग छोटा देखिए पो स्नेम इला मात का सोसन या पो लाइक पो स्नेम एंगिया मात ya kene Surok da kecing duk halo kecing jengai jong ke yo hat ka yo ka dantang athia sam ka hahim baki ong nang ta bat hakarendo bat ki jaka sumar jong kinong pangro ka dantang harendo bat ti sa Assam hi sadu subako tila mat saya ka sosat bat ki marep ka bangi athungi atebro ni la ya sa nyot palat ai kini ki malik na deitang na marka Surok bat ki jengai jong ke yo te kani ka Surok ka bangila yoyo mata kala Sdang ban yo sanction na sarkar MDA na du lengba ka NEC scheme na du news nemi arjara kuwai bat ni da stap da ka jong sungu ha ka bangil yo iya ka jing tre sa jo kani ka kam bat kani ka Surok kan peteng na du nang ti na Riangdo 0 point ka bangiong bat kan kur hadu Athiabari ka ba ka Assam kala dep tre yo iya ka jing tip ba la sanction kandai punyo point tam kandai punyo tam kror te kita hi ke bangi kmilti balang ba ka jing trai hi kin saya trai bah bat inda kmilti ru ba lengba ka ni Surok ka roi ka par jong ka dong ka than kat sa nakip kani ka Surok ha ka jing ya ka jing yo i ka jong i la si banai padap menta tandai ka jing trai ka ni ka leveling menta ka earth leveling ke bagi ong ka first phase
Ekilaya hadu mata akat sangkat kilometer. Nong sensar snong bala simel snong kum sordal. Ngayu I baleng ba kan ke Surok hi ngayu I bang kemilan tiru ba ka dong kathan hi kan sanang kiu. Ba kanang kiu mumet ba ha kaliang jong ka kayi ka pateng ka lek kawan ka koj ka khia padwat ka pule kuthi ngila banya be nadu nasional sadu Riangdo lane sanu ka jaka ka bakhamjan jing jaka pule yo sanction kata kalong ba live po nyaw kilometer tam. Hadu Athiabari.